Hello, Kondrado anak ko. Ana ati bagbagat ti amam nga nasikugam kano ni mayang nga anak ni Marciana. Ay haan anak ko. Ana nga kasal nga ibagabagam? Ay hangko kahit na may kamang ka dagita a pamilya. Awan ti kasara mapasamak. Ay hangko kahit data a babae. Kita man tila nga na anan tulaki din ti may bagbaga dagita kabagyan tay dita nga nababaknang. Hana ka pagpakarigat iti London nga makasikog kalati insarway ti buaya. Inyawat ko ti kayat mo amin anak ko, pinag-eskwela kay Gilasal, ita mamuwak nga ni Mayjang lati sinikugam. Hana ngagpili anak ko, ana, ay ayatem, ana mo miti ayat, ay hanga mabalin anak ko, awan ti kasara mapasamak, awan lati na siya atin nga mayuli di tabalay, agpapada kay tamam, agpagpakarigat ak dito London nga masirek ko amin na trabahon, kurang laingon nga ilakok ti bagas ti abak tapno may yawat ko amin na kaya iyo. Hana ka agpili anak ko, ngimpil yimet ko maaji kas lagi na pintas ko. Dagita pamilyawan lagaro ti pintas dan, babalwen pa ti inang na. Kas na napuligidan ti sa bawel ti kinagatil ti inada. Tapos isuk kayat mo pa kay kamangan. Hanga mabalin, hanggo kayat nga isup ti maasawam. Hamoy papilit anak ko. Hanyon nga na yun ti sakit tinakam ko ata, baka nakakarto na nga gawid ditan. Gusto na, nalpasin ti tungtungan tan, basta awan ti kasar nga mapasamak. Hangko kay, dagita nga pakay kamangam